L-Odwa tajba. Illum, it-3-16 ta' April 2024, il-ħin saru nofsinhar nilqgħukom magħna din ix-xandira diretta jiena jiem Mifsud, Direttur Ġenerali, Segretarju Edukazzjoni Nisranija se nkun qed immexxi din il-Polza ta' Dħul Year 1 Bniet. Bħal dejjem nibdew din is-sessjoni b'talba sew bi-tradizzjoni imma l-aktar għax hekk huwa xieraq. U wara dak li għexna rġajna matul l-aħħar tmiem il-ġimgħa, l-attakki li kien hemm fil-Vant nofsani, ma nistgħux ma nkomplux nitolbu għal paċi. L-aggressjoni ġib biss aggressjoni, tbatija, mewt, irda, ma nippuntawx is-swaba, mhux għalina li niġġudikaw, anzi tajjeb li narfu aħna x'aħna nagħmlu. Naraw madwarna, naraw fid-djarna, naraw fit-toroq tagħna, naraw kemm qed ikollna aggressjoni li ġib dejjem aktar aggressjoni. Kemm turi iktar saħħa jekk meta tkun affaċċat b'aggressjoni tkun kapaċi li bil-kalma tkun lest b'umiltà tbaxxi rasek u tirrealizza li m'hemmx għalfejn noqogħdu niġġieldu lura l-aggressjoni b'aktar aggressjoni. Irġielet l-aggressjoni b'rispett b'imħabba. U għal dan nixtieq li noffru it-talb tagħna sabiex l-ewwel nett naħsbu f'dawn il-persuni tfal, nies bħalna ċittadini, soldati li għaddejjin minn tbatija minn mewt kiefra kultant biex ma jdumx ma jerġa' jkollhom il-paċi madwarhom. Imma naħsbu anke fina għalina biex kemm jista' jkun dejjem titqawwa l-kuraġġ f'qalbna li nsibu l-paċi interna u nkattruha madwarna. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib biex daħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Bħal dejjem għandna magħna lil Sintja illi apparti tkun qiegħda tieħu ħsieb flimkien mal-kollegi tagħna fl-organizzazzjoni preparazzjoni għal sessjonijiet bħal tal-lum u proċess ħieħ, imma iktar minn dan f'din is-sessjoni li għandna bħalissa ħadd tkun qed ittikom ukoll l-ispjega tal-postijiet tal-applikanti li għandna ħalli tkun tistgħu issegwu b'mod informat. Il-kelma lilek Sintja, grazzi. Mela nitlob ir-reġija tellana grafika ħalli intom ukoll tkunu tistgħu ssegwu miegħi. Mela f'Jannar wara li lqajna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju tal-impjegati u tal-aħwa u ta' skola bla kontinwità f'dan il-livell, ħriġna ċirkolari u ħabbarnilkom il-postijiet kif intlew. Issa ħantikom il-sitwazzjoni kif inhi preżenti llum u x'tibdiliet saru minn dik iċ-ċirkolari l-hawn. Mela kellna applikanta mid-djar tal-Knisja li ġiet irreġistrata, kenna 10 applikanti tal-impjegati illi 6 minnhom għażlu illi jibqgħu bil-reġistrazzjoni tal-impjegati u 4 minnhom għażlu li jkomplu anke bil-Polza tal-lum. Kenna applikanta illi hija taħt il-kriterju tal-impjegati u kol ħirġa minn skola bla kontinwità, għażlet li tkompli bil-dik il-Polza u kol, allura dik ħati ħosem fil-Polza li hemm nhar il-ġimgħa. Mbagħad kellna 36 applikanta tal-aħwa fejn hemmhekk kellna 35 illi għażlu illi ħajjifqu bir-reġistrazzjoni tal-aħwa. 3 applikanti għażlu li ħajkomplu bil-Polza tal-lum. Kenna wkoll nipprova nagħmel is-sommarju tat-totalità. Mela mbagħad kenna 6 applikanti li huma aħwa u ħerġin minn skola bla kontinwità,
applikanta minnhom għażlet illi ħatkompli bil-polza ta' skola bla kontinwità, tieħu sehem fil-polza ta' nhar il-ġimgħa, 5 oħra iddeċidew li iwaqqgħu il-kriterju ta' skola bla kontinwità u wafqu bl-iskola tal-aħwa. Tajdu li hemm differenza ta' 2, iva, x'kenna applikanta illi kienet bħala serious case illi mhux se tkompli bis-serious case għax ħarġilha li mhux se jingħatala statement, allura dik inqalbet mainstream u kellna applikanta illi kienet applikat għal skola tal-aħwa illi m'għandix il-dħul, m'għandix il-postijiet, però daħlet ġiet reġistrata fi skola tal-istess entità reliġjuża. Allura hemmhekk dawk żdiedu man-numru li għadna li konna ħabbarna f'Jannar fiċ-ċirkolari. Kenna 3 applikanti illi talbu li jieħdu transfer għall-istess skola għal skola oħra tal-istess entità reliġjuża. Għandna 55 illi huma ħerġin minn skola bla kontinwità u għandna 3 applikanti li huma l-ġenituri tagħhom jaħdmu fi skola jew tkun tas-subien, allura ma jistgħux daħlu il-wilt tagħhom li tkun ta' ġeneru femminili, jew inkella jkunu skejjel li jiftħu fis-sekondarja ma jistgħux idaħlu it-tfal tagħhom issa fil-primarja. Mela b'dawk kollox għandna 117 il-applikant. Issa fil-polza tal-lum għandna 7 applikanti illi għandhom jew huma stess tewmin ma' tewmija tifla, ġifieri iż-żewġ il-par ħajkun qiegħed fil-polza tal-lum. Mela hemmhekk inżommu riservat post jekk waħda mit-tewmin tmur tajjeb imma l-oħra le konna l-post riservat. U għandna wkoll minnhom illi ħuthom huma tewmin subien jekk marru tajjeb fil-polza li għadha kif saret, allura hemmhekk iridu nżommu l-post riservat. La darba titla l-polza u morru lura l-uffiċċju naraw min tela kif skont ir-ranking, min ma marx tajjeb, allura m'għandniex bżonn li nżommu l-postijiet, dawk jerġgħu jiżdiedu mat-total li ħanxandar dal-watt. Mela għalissa nikkalkulaw illi għandna 124 post li għandna bżonn għal min diġà rreġistrat u għal min huwa riservat. Jekk inħarsu lejn il-postijiet, fir-regolamenti konna xandarna li għandna 206 post, ta' St. Francis kellna 26 post li żidnihom wara li sar it-transfer bejn il-Kinder 2 u l-Year 1 tal-applikanti ta' St. Francis, innaqsu daw il-124 li qed inżommulhom post riservat jew diġà reġistrati għalhekk ifisser li jifdal 108 postijiet. Jiġifieri min ħajjieħu sehem fil-polza tal-lum fejn għandna 213 l-applikanta, l-ewwel 108 ħajgħaddu għat-tieni polza. It-tieni polza tkun il-ġimgħa 19 ta' April, tibda fil-11 tkun bħallum ġifieri tidħlu fuq il-Knisja.mt issibu l-link u tiffollowjaw il-polza live fuq il-live streaming, dakinhar ma ssir l-ebda għażla ħaj jiġi stabbilit rank order number li wassalna mbagħad għar-reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ssir il-ġimgħa 24 ta' Mejju tkun fid-9:30 ukoll issibu link fuq Knisja.mt madna nagħmlu l-polot u laqas ir-reġistrazzjonijiet bin-nies fl-istudio. Kollox online fejn tidħol reġistrazzjoni min ħajkun fiha, mela dawk kollha li ħajkunu fil-polza ta' nhar il-ġimgħa ħajirċievu email min-naħa tagħna viċin 23 ta' Mejju fejn hemmhekk ħanispjegawlhom l-informazzjoni dwar il-parent meeting li ħajkonna, informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni kif ukoll skola x'postijiet se toffri. Ir-raġuni li ma tistax toħroġ din il-lista ta' skejjel għalissa għax iridu jgħaddu il-reġistrazzjonijiet tal-aħwa l-oħra għax kif spjegajt jekk l-aħwa subien imorru tajjeb fil-polza lura jistgħu idaħlu il-ħuthom fil-skola li hija co-ed, hemmhekk il-postijiet jagħmel differenza fid-disponibiltajiet li għandna. Però postijiet ikollna għal kull min ħajkun fil-polza ta' nhar il-ġimgħa. Min-naħa tiegħi daqshekk ngħaddi
Il-Mike, il-Lurna u il-Dr. Mifsud. Grazzi ħafna, Cynthia. Ek kif namlu s-soltu ser ikun jgħativa nitlob reġija, grazzi ħafna. Li fl-insert se tkun qed taraw l-gejtu jiftaħ il-kontenitur li fih il-polots bl-ismijiet miktuba fuq kull polza ser jinxteħtu fl-urna, l-urna l-lum ser tkun edha id-dawwara analisu tella l-ismijiet, infakar li proċess kollu jkun qed isir taħt l-iskrutinju ta' notar tagħna Dr. Robert Aquilina. Iktar ma jgħaddi mbagħad nibda wkoll nirringrazzjaw nsemmi l-kollegi li qegħdin jaħdmu magħna hawnhekk u jgħinuna f'dan il-proċess għal min huwa mdorri biex forsi kellu tfal oħrajn jew ġieli sema meta jkollna polza bħal tal-lum daqsxejn mezzana u anke iżgħar jew ikbar ovvjament imbagħad ukoll naqsmu l-polza 12-12 intellaw 12 il-isem jinqara wieħed aħna ntellawhom dawk it-12 kif nlestu l-ewwel 12 minnha ta' Cynthia taqra sommarju biex intkom tkunu tistgħu terġgħu tivverifikaw u timxu magħna pass pass. U hekk nibqgħu sejrin sakemm niżvujtaw l-urna kollha. Nikkalkulaw li bejn wieħed u ieħor għandhom sakemm intellaw l-ismijiet kollha madwar sija u ftit. Grazzi ħafna, nibdew bl-ewwel isem. M37 38 Eli Mifsud Peplow. M5368 Emilia Kawki. M4845 Mila Rose Holgate. M4281 Yves Camilleri Rapinet. M3608 Ella Vella Grek. Nifhem li jkun hemm ansjetà min-naħa tagħkom biex taraw jekk uliedkom ikunux ħajplejsjaw b'mod illi garantixxi li jkollhom post. M5678 Lucy Attart Montalto. Aħna grati tal-fiduċja dejjem tofru fl-iskejjel tagħna. M4997 KD Pulo. Fil-waqt li ngħid dan nixtieq li M5620 Jeva Zammit. M4623 Emily Vella. Li fil-waqt nassigura li nagħmlu l-isforzi tagħna biex jingħata servizz mill-aħjar fl-iskejjel kollha imkien huwa perfett. U dan qed ngħidu għal skop partikolari wkoll issa nkompli. M6094 Giulia Kumbo Piscopo. M1962 Nina Azzoppardi. Fl-aħħar ta' dan il-proċess ser ikun hawn numru minnkom illi jkunu kuntenti għax uliedkom ħarjien taw post oħrajn li ħajkollhom id-disfatta. U qalbi toħroġ għal dawk illi jkollhom dik id-disfatta ma nqawilkom qalbkom. Taqtax qalbkom edukazzjoni f'Malta tiġi offruta bl-aħjar mod possibbli fl-iskejjel kollha. Aħna nagħmlu l-għalm tagħna u nibqgħu nkunu grati ħafna tas-servizz illi tixtiequ minn għandna u nippruvaw nagħtu fl-iskejjel ta' Knisja, iżda fl-iskejjel tal-Istat u indipendenti wkoll qed jagħmlu l-għalmu tagħhom biex jagħtukom l-aħjar għal uliedkom. M5694 Kira Aġus. Ekka laqna fil-fatt l-ewwel set ta' 12 ta' naddu l-kelma lil Cynthia biex tgħidilna s-sommarju tagħhom u hekk nibqgħu mixjin bl-andament ta' din il-polza. Fidejk. Mela brank numru 1. M3738 Eli Mifsud Peplow. 2 M5368 Emilia Kawki. 3 M4845 Mila Rose Holgate. Ir-raba' M4281 Yves Camilleri Rapinet. Il-ħames M3608 Ella Vella Grek. Is-sitta M5678 Lucy Attart Montaldo. Is-seba' M4997 KD Pulo. 8 M5620 Jeva Zammit. 9 M4623 Emily Vella. 10 M6094 Giulia Kumbo Piscopo. 11 M1962 Nina Zoppardi. 12 M5694 Kira Aġus. Grazzi ħafna Cynthia. Nkomplu bit-tluħ tal-ismijiet. M3906 Eli Buġejja. Kif qed taraw x'intellaw l-ismijiet il-polza tgħaddi minn għandi
għal Cynthia minn Cynthia għand fl-Iskejjel tkun qed twaħħal mbagħad fuq dik ir-rekord illi minn fuq qed jinqara s-sommarju. M4809 Emberly Bondin. M4651 Leja Farrugia. Fl-istessin, forsi qed taraw ukoll lill-Amelja li tkun qiegħda tieħu rekord fuq id-database tagħna. M4023 Rosalind Kawki u n-notariku qiegħed jiċċertifika il-polots meta jeħlu wkoll fuq ir-records tagħna. M3493 Krista Sakko. M5874 Kim Spiteri Lauro. M4273 Anna Chantar. M4476 Giulia Xiberras. M3844 Emily Tabone. M5870 Elise Sherry. Skużawni. M5039 Mattea Mangion. M5800 Martina Pirotta. Ek nistgħu nerġgħu nagħdu lura l-kelma l-Cynthia biex terġa' tagħmlilna sommarju ieħor. Rank numru 13, M3906 Eli Buġejja, 14 M4809 Emberly Bondin, 15 M4651 Leja Farrugia, 16 M4023 Rosalind Kawki, 17 M3493 Krista Sakko, 18 M5874 Kim Spiteri Lauro, 19 M4273 Anna Chantar, 20 M4476 Giulia Xiberras, 21 M3844 Emily Tabone, 22 M5870 Elise Sherry, 23 M5039 Mattea Mangion, 24 M5800 Martina Pirotta. Komplu ntellaw il-Polza? Tajjeb ħafna. M4799 Mia Sammut Fleċe. M4203 Martina Zammit. M4860 Emma Grek. Kom minnaħa ta'kom tkun tistgħu issegwu l-ismijiet ukoll anke f'każ li l-pronunzja tiegħi ma tkunx kif inhi mixtieqa minnaħa ta'kom. M5014 Elena Mikallef. Iżda tkun tistgħu tikkonfermaw li dik li nkun qiegħed insemmi hija l-persuna partikolari wkoll. M4618 Eliza Zammit Paraskandolo. M5384 Sophie Kassar. M3796 Hailey Xkembri. M5590 Giulia May Xwireb. M5822 Eliza Xwireb. M3824 Lea Abela. M5404 Laura Camilleria Gius de Celis. Grazzi. M3309 Nina Mitrovic. U hekk irġejna naqna 16 nitlob il-Cynthia terġa' taqralna dan l-aħħar grupp ta' ismijiet. Mela rank numru 25, M4799 Mia Sammut Fleċe, 26 M4203 Martina Zammit, 27 M4860 Emma Grek, 28 M5014 Elena Mikallef, 29 M4618 Eliza Zammit Paraskandolo għandha oħta fl-ewwel sena primarja, 30 M5384 Sophie Kassar,
31 M3796 fl-Iskejjel, 32 M5590 Julia Main Xwiereb għandha oħta fl-ewwel sena kindergarten, 33 M5822 Eliza Xwiereb, 34 M3824 Lea Qabela għandha oħta t-tieni sena kindergarten, 35 skużawni, M5404 Laura Camilleria Ġus de Celis, 36 M3309 Nina Mitrovic għandha ħuwa għat-tieni sena kindergarten. Komplu bil-Polza. Ekku, grazzi. M5946 Noan George. M3250 Elianna Ġenwi Xiberras. M3971 Lea Paċ. Kultant xi polza tittanta sakemm tinfetaħ. M5635 Ruby Ann Borġ Tanti. M5413 Miv Fardel Mifsud. M5310 Jade Grima. M5447 Valentina Gallia. M1832 Enja Grek. M3048 Emma Gibb. M3102 Krista Valentina Frendo Kumbo. M1517 Eva Formosa. M5754 Hanna Sammut. Ek nistgħu nerġgħu ngħaddu għal sommarju ieħor. Mela rank numru 37 M5946 Noah Ann George, 38 M3250 Eli Anna Ġenwiz Xiberras, 39 M3971 Lea Paċ, 40 M5635 Ruby Ann Borġ Tanti, 41 M5413 Miv Fardel Mifsud, 42 M5310 Jade Grima, 43 M5447 Valentina Gallia, 44 M1832 Enja Grek, 45 M3048 Emma Gibb, 46 M3102 Krista Valentina Frendo Kumbo, 47 M1517 Eva Formosa, 48 M5754 Hanna Samut. Nkomplu l-Polza. Grazzi. M5200 Caitlin De Giorgio. M5125 Joshua Jamon Topli Kurjan. Niskuża ruħi f'każ li pronunzja, mhux f'każ li żgur li pronunzja mhijiex kif taqtu għandkom bħala ġenituri. M4108 Emilia Portelli. M3592 Chloe Farrugia. M5626 Martina Farrugia. Tajjeb. M4554 Giuliana Vella. M1925 Faith Taljana. M5373 Kate Xkembri. M5215 Kaylee Muscat.
M5055 Juliet Manġon. M3806 Amy Farrugia. M6031 Emma Mamo. U nista' nerġa' nitlob il-Sintja taqrana dawn l-aħħar 12 l-isem. Mela, Brank numru 49, M5200, Caitlin De Giorgio, 50, M5125, Jerusha Jomon Topil Kurjan, 51, M4108, Emilia Portelli, 52, M3592, Chloe Farrugia, 53, M5626, Martina Farrugia, 54, M4554, Giuliana Vella, 55, M1925, Faith Taljana, 56, M5373, Kate Kembri, 57, M5215, Kayli Muscat, 58, M5055, Juliet Manġon, għanda oħta l-ewwel sena kindergarten, 59, M3806, Amy Farrugia, 60, M6031, Emma Mamo. Komplu l-Polza? Grazzi. M4007 Emma Kutajjar. M3876 Raquel Bonello. M4243 Nina Portelli. M3825 Sophie Falzon. M4622 Emily Zammit Paraskandolo. M5485 Kayli Chantar. M3700 Sofia Saliba Ciappara. Grazzi. M3411 Ella Marie De Gabriele. M3565 Anaja Buġeja. M3628 Emma Borċ Kurmi. M5944 Ivy Azzoppardi. M5510 Amy Anastasi. Ek nistaw nerġaw ngħaddu għal sommarju ieħor. Mela Brank numru 61, M4007 Emma Kutajjar, 62, M3876 Raquel Bonello, 63, M4243 Nina Portelli, 64, M3825 Sophie Falzon, għanda oħta għal Kinder 1, 65, M4622 Emily Zammit Paraskandolo, għanda oħta l-ewwel sena primarja, 66, M5485 Kayli Chantar, 67, M3700 Sofia Saliba Ciappara, 68, M3411 Ella Marie De Gabriele għandha huwa l-ewwel sena primarja, 69, M3565 Anaja Buġeja, 70, M3628 Emma Borġ Kurmi, 71, M5944 Ivy Azzoppardi, 72, M5510 Amy Anastasi. Komplu ntellaw il-Polza. Ekku. M6037 Fatima Azzoppardi. M3629 Megan Camilleri Plum. M5004 Kayli Abela. M5830 Giulia Grek. M3319 Chloe Patch. M4781 Greta Camilleri. M4454 Federica Xiberras.
M4957 Rejlin Aquilina. M5617 Kezja Tabone. M5143 Mia Tanti. M6018 Tamarejbi Zoe Dixon. M5725 Eliza Tanti. Unerġa' nitlob li Sintja sabiex tkun sarġaqna s-sommari ta' l-aħħar 12 l-isem. Mela rank numru 73 M6037 Fatima Azzopardi. 74 M3629 Megan Camilleri Plum. 75 M5004 Kaylee Abela. 76 M5830 Julia Grek. 77 M3319 Chloe Page. 78 M4781 Greta Camilleri. 79 M4454 Federica Xiberras. 80 M4957 Raylin Aquilina. 81 M5617 Kazaja Tabone. 82 M5143 Mia Tanti. 83 M6018 Tamarejbi Zoe Dixon. 84 M5725 Eliza Tanti. Nkomplu għaddejn bil-Polza. Grazzi. M5979 Solej Kacċattolo. Fuq l-screens tagħkom tkun qegħdin taraw il-proċess kollu wkoll u kif il-polos ikun qed jiġu ċertifikati anke fejn ikun hemm xi korrezzjoni li wkoll tkun ġiet iċċertifikata. M5494 Ela Mej Mifsud. M6019 Thais Borch. M3265 Joy Gallia Cavallaro. M4911 Ela Attard. Għatu ċansa kemm tinfetaħ. Ftit il-Polza, grazzi. M5026 Stella Engerer. M2145 Michela Farrugia. M4758 Martina Attard. M3131 Emilia Paċ. M5534 Emma Charlotte Portelli. M6008 Faith Gatt Xikluna. M3396 Yves Camilleri Vidal. U hekk warġajna laqna gruppi ħor ta' 12 nitlob il-Sintja taqrana dal-aħħar set. Mela rank numru 85 M5979 Solej Kacċattolo. 86 M5494 Ela Mej Mifsud. 87 M6019 Taras Borch. 88 M3265 Joy Galle Cavallaro. 89 M4911 Ela Attard. 90 M5026 Stella Engerer għandha ħuha l-ewwel sena primarja. 91 M2145 Michela Farrugia. 92 M4758 Martina Attard. 93 M3131 Emilia Paċ. 94 M5534 Emma Charlotte Portelli. 95 M6008 Faith Gatt Xikluna. 96 M3396 Yves Camilleri Vidal. Komplu għaddejn bil-Polza. M4894 Yves Camilleri. M1404 Eva Rose Vella D'Alfonso.
M5011 Bethany Lija. M6040 Eve Gauci. M5087 Giulietta Condello Borch. M3926 Anna Borch. M5679 Valentina Sillato. M4300 Emma Long. M4189 Skyler Vella. M4464 Lea Fej Kalleja. M4129 Nina Capita Grungo. M5851 Ivy Rose Aġus. Tajjeb, nistaw nerġaw ngħaddu għal sommarju ieħor Cynthia fidejk. Mela rank numru 97, M4894 Eve Camilleri, 98 M1404 Eva Rose Vella D'Alfonso għandaħu għal-ewwel sena kindergarten, 99 M5011 Bethany Lija, 100 M6040 Eve Gauci, 101 M5087 Giulietta Condello Borch, 102 M3926 Anna Borch, 103 M5679 Valentina Sillato, 104 M4300 Emma Long għandoħ tal-ewwel sena primarja, 105 M4189 Skylar Vella, 106 M4464 Lea Fej Kalleja, 107 M4129 Nina Capital Grungo għandha oħta l-ewwel sena kindergarten, 108 M5851 Ivy Rose Aġus. Nkomplu bil-Polza. Grazzi. M4769 Merkin Alin Karagoz. M5106 Kora Saliba. M3051 Gwen Zara. M5819 Faith Merċiqa. M3576 Nia Carbonaro. Nifhem li l-ġenituri bħalissa jibdew ikollhom daqsxejn aktar qalbhom tqila għax jibdew jaraw ftit il-possibiltajiet qegħdin jgħibu. M5714 Penelope Ava Borch. Infakkarkom, right? Infakkarkom. Iva veru, l-iskola tagħmel differenza, ma l-ikbar differenza li jagħmlu huwa l-istudent, l-individwu u l-ġenituri. Dan mhux biex innaqqas xejn mill-mertu tal-iskejjel tagħna mill-ħidma tagħhom, ma biex inqawwi qalb il dawk illi minkejja kollox sfortunatament mhux ser ikollhom il-possibilità li ser ikunu fl-iskejjel tagħna. Għal-inqas mhux fl-immedjat. M5154 Hailey N. Bartolo Tagliaferro. M5226 Miv Farrugia. Kif taraw l-andament jibqa' dej proċess b'ritmu meqjus. M5503 Julia Serge. U biżna n-nofs issa sewwa. M3302 Lucia Pisani. M5032 Lea Xkembri. M5379 Filippa Marie Camilleri. U nerġa' ngħaddi l-kelma l-Cynthia għal sommar żaw l-aħħar 12 isem. Mela rank numru 109
M4769 Mersin Alin Karagoz għandha huwa għall-ewwel sena sekondarja. 110 M5106 Kora Saliba għandha huwa għall-ewwel sena primarja. 111 M3051 Gwen Zara għandha uħta l-ewwel sena kindergarten. 112 M5819 Faith Merċieqa. 113 M3576 Nia Carbonaro. 114 M5714 Penelope Eva Borg. 115 M5154 Hailey N. Bartolo Taliaferro. 116 M5226 Mi Farrugia. 117 M5503 Giulia Serge. 118 M3302 Lucia Pisani. 119 M5032 Lea Xkembri għandha huwa l-ewwel sena primarja. 120 M5379 Filippa Marie Camilleri. Komplu għaddejn bil-Polza. M4176 Amy Azzoppardi. M3564 Chanel Attart. Fidejja, grazzi. M5112 Tea Kallus. M5063 Faith De Marco. M4297 Elodia Grima. M4532 Giulia Xiberras. M3884 Amy Abela. M5877 Hana Mifsud. M4171 Valentina Fenek. M6052 Ivy Camilleri. M4573 Lucia Vella. Grazzi. M1919 Scarlett Rose Borch Barbara. U bekker ġajna laqna gruppi ħor ta' 12 nitlob il-Sinti għas-sommarju. Rank numru 121 M4176 Amy Azzoppardi għandha oħta l-ewwel sena sekondarja. 122 M3564 Chanel Attart. 123 M5112 Tea Kallus. 124 M5063 Faith De Marco. 125 M4297 Elodia Grima għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. 126 M4532 Giulia Xiberras. 127 M3884 Amy Abela għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. 128 M5877 Hana Mifsud. 129 M4171 Valentina Fenek għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. 130 M6052 Ivy Camilleri. 131 M4573 Lucia Vella. 132 M1919 Scarlett Rose Borg Barbara. Komplu għaddejjin. M3667 Carla Marie Spiteri. M3445 Nora Duca. M3277 Sofia Salemmi. M4116 Ela Marie Mifsud. M5086 Emilia Norden Villanessor. M5569 Maraja Farrugia. M4038 Amy Nemek Tanti.
M5057 Giulia Busuttil. M3032 Zara Pearson. M4536 Kay Spiteri. M5003 Federica Portelli. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ukoll. M3915 Bethany Bray. U nitlob il-Sintja biex tkun se taqralkom dan is-sommarju. La, rank 133, M3667, Karla Marie Spiteri, għandha oħta t-tieni sena kindergarten. 134, M3445, Nora Duka. 135, M3277, Sofia Salemi. 136, M4116, Emma Mare Mifsud. 137, M5086, Emilia Norden Villa Seno. 138, M5569, Maraya Farrugia. 139, M4038, Amy Nemechek Tanti. 140, M5057, Giulia Buzutti. 141, M3032, Zara Pearson. 142, M4536, Kay Spiteri. 143, M5003, Federica Portelli. 144, M3915, Bethany Bray. Nkomplu bil-Polza. Tajjeb, grazzi. M3112 Emma Chantar. M5793 Giulia Muscat. M6091 Maja Pandurov. M4414 Hanna Kurzbach. M3984 Carly Ketkuti. M6082 Emilia Mifsud. M4632 Scarlett May Sammut. M5546 Marija Xwireb. M4458 Chloe Said. M3262 Sienna May Vella. M4633 Soleil Mia Sammut. M4783 Martina Busuttil. U Becker ġajna wasanna għal sommarju ieħor nagħti l-kelma l-Sintja. Rank numru 145, M3112, Emma Chantar. 146, M5793, Giulia Muscat. 147, M6091, Maja Pandurov. 148, M4414, Hanna Kurzbach. 149, M3984, Carly Ketkuti. 150, M6082, Emilia Mifsud. 151, M4632, Scarlett May Sammut. Għanda oħta fl-ewwel sena primarja. 152, M5546, Maria Xwireb. 153, M4458, Chloe Said. 154, M3262, Sienna May Vella. 155, M4633, Soleil Mia Sammut. Għanda oħta fl-ewwel sena primarja. 156, M4783, Martina Busuttil. Komplu tilajn il-polot. Grazzi. M4382 Luisa Caruana. M2150 Mila Maria Dekic Gauci. M5544 Elisa Saliba.
M3595 Laura Farrugia. M5748 Mia Via Cava. Fidi. M4262 Amelia Tautungi. M5808 Nicole Incorvaja. M5608 Nia Xiberras. Għadu ċansa kem tinfetaħ il-Polza. Grazzi. M3021 Giulia Gallia Taylor. M5419 Zoe Pollicino. Ħna aktar kmini dal-għodu qabel din il-Polza fat kena Polza oħra illi kien fija l-fuq minn 400 applikant, allura lejja tibda tiħla xi ftit ukoll fuq kollha kemm aħna. M6010 Kate Seguna. M3883 Emma Camilleri. U hekk rġajna laqna gruppi ħor ta' 12 nitlob il-sinti għal sommarju. Mela rank numru 157 M4382 Luisa Caruana. 158 M2150 Mila Maria Dekic Gauci. 159 M5544 Eliza Saliba. 160 M3595 Laura Farrugia. 161 M5748 Mia Via Cava. 162 M4262 Amelia Tutungi. 163 M5808 Nicole Incorvaja. 164 M5608 Nia Xiberras. 165 M3021 Giulia Gallia Taylor. 166 M5419 Zoe Pollicino. 167 M6010 Kate Seguna. 168 M3883 Emma Camilleri. Konfrontellaw il-Polza. Ekku, grazzi. Naraw tinfetaħ tajjeb, kuntider sew fuq l-screens. M6056 Laura Farrugia Arno. M5582 Stella Marie Lado. M5351 Ellie Jane Kutajjar. M5529 Amber Cristiano. Għatu ċansa kem tinfetaħ ftit. Dal-waqt ma'kom. M3748 Giulia Carta. M5237 Thea Azzoppardi. M5528 Eve Kakija. M3785 Eliza Paċ. M5713 Kristina Buġeja Koste. Okay. M5982 Martina Zerafa De Giorgio. M3332 Flor Tanti Farrugia. Ringrazzja kamera person su reġija tal-li jkunu qegħdin jippruvaw jaraw li jidru sewwa fuq il-monitors tagħkom u minn ħata reġija li qleb l-screens skont in-neċessità kif ħajjagħmel issa fil-fatt. M5804 Kate Buħaġar. U nistgħu ngħaddu għal sommarju ieħor minn Sintja. Mela rank 169 M6056 Laura Farrugia Orno. 170 M5582 Stella Marie Lado. 171 M5351 Ellie Jane Kutajjar.
172 M5529 Ember Kristjano, 173 M3748 Julia Karta għandha oħta għall-ewwel sena kindergarten, 174 M5237 Teja Azzopardi, 175 M5528 Eve Kakija, 176 M3785 Alajza Paċ, 177 M5713 Kristina Buġa Koster, 178 M5982 Martina Zarafa de Giorgio, 179 M3332 Flor Tanti Farrugia, 180 M5804 Kate Bohajar. Tellaw il-komplement. Cynthia, grazzi l Kate ukoll. M4910 Valentina Butigic. M3423 Emma Fenek. M3958 Amelia Vassallo. M3625 Sofia May Mifsud. M5133 Laura Spiteri. M4378 Nina Apap. M5970 Scarlett Borch Fiteni. M5297 Martina Kristina. Jekk il-lejla firqat nejx ġismijiet, l-lum għal-niqqas għandi skuża mal-mara, mux suppostanta tgħid li xejn, wara ġurnata naqraw ħafna smijiet. M5287 Lea Aġus. Qed tismanni kif nasal id-dar? Ġebbed li widnejja. M4037 Jasmine Azzopardi. M3328 Elia Aquilina. Jekk mhux ġaqgħet tibgħat li l-messaġġiex qed inħossu jivvibra ġifieri. M5402 Hailey N. Brinkat. Għadna set ieħor ta' 12 nitlob il-Sintja tagħmilna sommarju ieħor. Mela rank numru 181 M4910 Valentina Butigic, 182 M3423 Emma Fenek, 183 M3958 Amelia Vassallo, 184 M3625 Sofia May Mifsud, 185 M5133 Laura Spiteri, 186 M4378 Nina Apa, 187 M5970 Scarlett Borch Fiteni, 188 M5297 Martina Kristina, 189 M5287 Lea Aġus, 190 M4037 Jasmina Zoppardi, 191 M3328 Elia Kulina, 192 M5402 Hailey N. Brinkat. Nkomplu l-polza. Kif qed taraw qed nibdew ftit noqorbu lejn it-tmiem ta' din il-polza, l-orna qiegħda tibda tiżvojta. M4466 Emma Sultana. M3823 Valentina Avellino. M3662 Hailey Paċ. M4254 Ruby Fenek Karwana. All right, fidejja gejtu fidejja. M5782 Elise Azzopardi. M5177 Kate Abela. M4302 Ella Long. M5739 Dea Gauci.
M323 Natalja Buġejja. M5999 Anna Zammit. M5081 Chloe Mikallef. Naħħar isem f'dan il-grupp. M4598 Kelsey Borch. U fil-fatt nistgħu ngħaddu għas-sommarju ta' qabel tal-aħħar il-kelma f'idejk, Cynthia. Rank numru 193 M4466 Emma Sultana, 194 M3823 Valentina Avellino, 195 M3662 Hailey Pash, 196 M4254 Ruby Fenek Karwana, 197 M5782 Eliza Zoppardi, 198 M5177 Kate Abela, 199 M4302 Ella Long għandha oħta fl-ewwel sena primarja, 200 M5739 Deja Gawċi, 201 M3233 Natalja Buġejja, 202 M5999 Anna Zammit, 203 M5081 Chloe Mikallef, 204 M4598 Kelsey Borch. Nkomplu l-baħħar round tal-Polza. Ekku, grazzi Cynthia, grazzi Gajtu, u anke lilek Annalise. M364 Ilenia Farrugia. Ringrazzjaw ukoll il-Felicien li tkun qiegħda twaħħalla mele qiegħda tikteb u lil-Dr. Aquilina li qed jiċċertifika l-ismijiet kollha. M5634 Carly Farrugia. M5756 Marta Azzoppardi. M3711 Elena Delicata. M4077 Heli Rose Hogan. M6017 Kate Karwana. M3715 Riley Kutajjar Gawċi. M5192 Amelia May Buġejja. M3911 Emma Kamenzuli. U kif qed taraw b'dak l-aħħar isem żwitajna l-urna, nitlob li Cynthia biex taqrana l-aħħar sommarju mbagħad inġibu għall-eluq tagħha din il-polza tal-lum ukoll. Mela rank numru 205 M3641 Ilenia Farrugia, 206 M5634 Carly Farrugia għandha huwa t-tieni sena kindergarten, 207 M5756 Marta Azzoppardi, 208 M3711 Elena Delicata għandha huwa t-tieni sena kindergarten, 209 M4077 Hailey Rose Hogan, 210 M6017 Kate Karwana, 211 M3715 Riley Kutajjar Gawċi, 212 M5192 Amelia May Buġejja, 213 M3911 Emma Kamenzuli. U hekk ġejna fit-tarf tal-Polza ta' l-ewwel sena primarja, Polza ta' Parteċipazzjoni, infakkar illi l-ewwel 108 illi ġew fil-Polza tal-lum ħajgħaddu għat-tieni Polza li ħassir nhar il-ġimgħa 19 ta' April. In-numru jista' jiżdied jekk il-postijiet riservati li ħallejna l-aħwa jew iż-żewġ tewmin irrenkjaw tajjeb inkella ma marrux tajjeb, għallu it-tnejn huma ma marrux tajjeb. Ir-riżultat ikun imħabbar saqada fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt. Infakkar il-dawk illi ma mhumiex sejrin għat-tieni polza allura mhumiex se jagħmlu l-għażla tagħhom fl-24 ta' Mejju, ir-ranking li ġabu llum huwa il-waiting list tagħhom jekk aħna matul ix-xhur tas-sajf u għalina s-sajf huwa twil ikonna ċaqliqiet, ġifieri min ikun irreġistra
jerġa' ibiddillu allura jirritorna l-post tagħna, aħna nkomplu naħdmu u hemmhekk inkomplu nestendu minn numru fejn ħanifqu għar-reġistrazzjoni. Min-naħa tiegħi daqshekk ngħaddi il-Michael Dr. Mifsud. Grazzi ħafna Cynthia. Min-naħa tiegħi min-naħa tagħna nawguraw il dawk il-ġenituri illi bisforza din il-post tal-lum għandhom ftiktar moħħhom mistrieħ bil-possibilità li bintom ser tkun qiegħda tiġi offruta post fl-iskola tal-Knisja, nerġa' nqawwi qalb minn ġdid il-dawk kollha illi x'aktarx le mhux ser ikollhom ċans li t-tfal tagħhom ikunu ġewwa skola tal-Knisja. Il-pajjiż għandu ħafna diffikultajiet bħal pajjiżi oħrajn ukoll imma għandu sistema edukattiva li minkejja kollox taħdem fis-setturi differenti tagħha, settur tal-istat, tal-Knisja indipendenti, għalhekk ninkoraġġikom tqawwu qalbkom. Nirġa' intennilkom l-ikbar differenza li jagħmilha huwa l-individwu warajh huwa aħna bħala ġenituri bl-appoġġ illi nagħtu u l-interessi li nuru fil-proċess formali u mhux formali kollu. Min-naħa tiegħi ma fadalli xejn li nirringrazzja lill-kollegi lil Cynthia, Kassar, Annalise, Tabona li kienet qiegħda malurna, l-Amelja Kalleja qiegħda timputja l-ismijiet il-Gejtu Farrugia li bil-paċenzja jiftaħ l-ismijiet fil-isim Bogetta illi kienet qiegħda twaħħal l-ismijiet fuq ir-rekords tagħna, li notar Dr. Roberta Kullina ċertifika l-ismijiet kollha, il-Dajen Merċi għalli qed tassistikom għal xi telefonati bi kwieris jista' jkun ikolkom minn l-uffiċċji tagħna, il-kollegi uffiċjali fil-kura tal-Arċisqof minn aspett tekniku li qegħdin jgħinuna huma, il-kollegi tagħna uffiċjali fis-Segretarja Edukazzjoni Nisranija fil-ħidma wiesa tagħna li nofru lill-Iskejjel tagħna u l-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja fis-servizzi li jagħtu bis-saħħa ta' tant kollegi oħrajn lil uliedkom. L-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lil Wi Media tas-servizzi li qegħdin joffruna daw ix-xandiriet. Il-kumplament tal-ġurnata tajba. Grazzi.